وقت زانين افصالك زيدتر د سوريا دا گوهارتن و گوهارتنین کوچه بون ام روبروی وینه يعني ام بيرا دمشن البت بشتي هلوشينا ريجيما باس و هاتنا حكومتا دمكي آل سر دسلاته قالك نقاش روجاوين جور بجور چكرن د سوريا دا يعني اف آليوي سياسي آليوي لشكري آليوي جواكي هما بگشتی جیب همو آلیان دا مروف دکاره بیجی به پیواجوی انتگراسیونی را گلک نقاشین کتین کرن و ایدمشن هنم البت مروف نکاره بیجی سوریا کی به تمامی به اولا به استقرار یکو چه بویه نبوی رنگیم اگر براستی پرگال لسر بنگه ها دیتنا همو پیکاتا همو رنگ همو جواک همو جن اگر دوی پیواجوی دا نوی دیتن اوا و استقرار کی تمامی یا کود سوریه دا تی خواستن چه نبی جبوه 100 سال 21 100 سال کی گلک نقاش را وکریه براستی گلک گوهارتن با گوهارتن گشدان دوی 100 ساله دا یکو هاتن نقاش کرن و بین نقاش کرن تی نقاش کرن هنه البت يعني ام وكا جن وكا يبهجه دشورشا روجا ودا به پیشنگتیا کو هات خواستن کو اف جواک اف جن به پاراستن ارکا کو کت سرمله ما مکر و ام هینجی جبو کو و ارکا خا برنگ کی باش بیک بینن د خدمت پاراستنا جواک و جنه دا ام هینجی خودی و بر پرسیاریه نه کو براستی لسر و بنگه بمش وكا جن وكا يبهجه البت يعني دقشتي سوريا دا و دا روجاوا دا موديلكي يا پاراستنه چه بول هم بر ایرشن در و هندر يكو چه دو بسالانه افتكوشين دوام دكي بگوهارتنا يعني بهلوشاندنا ريجيما باسرا البت د سوريا دا قال گوهارتنين كو چه بون هنه دستورك نو نهات نقاش کرن ولات قانون آوه نقاش کرن همان دم همو سازی و دزگهنگو د سوریه دهنه جنوبات نقاش کرن اجبر کو امجی سورینه همان دم بشکی جی سوریه نه وکا کرد وکا جواکا کرد وکا جن باندورا و گوهارتن و گوهارتن کوچه بون لسر مجی یکسر باندور دکی جبوه دوی پیواجوی دا البت اف پیواجوی که کو سال لپشت خواهشت یا کو درباس بو گلک نقاش تین کرن و از بارم هین اف نقاش وی دوام بکن بداوی نبونه جبر استقرار بداوی نبویه تمام نبویه همو آلیان دا سوریه دا وقت خواستن هین او پرگال تام نهاتی رونشکاندن جبو که او پرگال بی رونشکاندن پیوستی هیا کو همو رنگ د سوریه دا جیان دکه بی دیتن و برنگ که آزاد بی افتولی سوریا نو ببه ای وکه جنجی البت نها و خطری همان دمه و به استقراریا کو د سوریه دا جیان دکه البت افتنه جبر کو سوریه نه در رجلاتا نوین دا جی گلک شهر گلک به استقراریه کو تی جیان کرن همان دمه تکوشینا چاره سرکرنا پرسکریکا یا کو تی دا این جی هیا اف تکوشینا چاره سرکرنا پرسکریکا جوه یک جی ام د سوریه دا تابی بربچاف جی خاطی دا دگرن جبر و نها اگر دستور تی نقاش کرن د دستور دا مافی جنا مافی گارانتی کرنا جنا د دستور دا گرک بدیتن بنیری نامه اگر براستی د سوریه دا پاراستن آنجی گارانتی کرنا پاراستنا مافی جن چه ببه و د جواکا سوری دا جی د جواکا کردی دا جی د جواکا روجاوا دا جی و برحتی گلک چاره سری جی پیش بکوین
لی ام به باورن یعنی اگر یعنی شر ما تکوشینا ما حتی ام بیجن همو هولدان ما اوکو دبی مافی تواهی جنان دناوا یعنی پاراستنا مافی جنا بی گارانتی کرن ده دستور سوریان نودا جندیتی و بدیتن تمانا کو پرگالک بیک رنگی جاره کدن خفرز دکه اف پرگالا بیک رنگی خفرز دکه چاره سری نینش جواکارا جنارا و tam tersi ختمانده نبینه tam tersi و çaresizliğe bine yani eğer birasti çaresizliğe Suriye ve çevbe pedivi heye ku de Suriye'de rola jin be esas girtin jber yani vaka rojavaji em binerin şureşa rojavaji em binerin yek je پیشنگین اساسیه کو دوی شورشی دا جی خا گرتن و برپرسیارتی گرتن سرمله خا پیشنگی کرنجن بون همو سازیا دا تنه دواره ارتش و لشکری دا نابیج اینها جی البت به واقعین انتگراسیونی یکو چه دبن را یعنی وکه تیزانین جبو هیزین قصدن و دمن درباس بویدا جی اتفاقا 29 مهی یک و چه بو اساس اف اتفاقی کی گشتی بو یعنی اف پیمان تنه جبو کسک بشک آنجی قصده تنه جبو ظلام تنه نهاته چه کرن قصده به همو پیکاته خوا به همو بشی خوا دناوا و اتفاقی دا جی گرد امجی بشکی و اتفاقی بونیان يعني دما هاتا قوتن يعني انجي اتفاق هاتا كرن لور نه هاتا قوتن جندر وي اتفاقي جبر وجي تبي ما ابنا بحكومه رجيب وزاره باراستن رجي ما نقاش كرنا يعني دناف ارتشا قصد دا وصالين كو تشيبون صالين دريج دا تكوشيني كو هاتا داين جنك بشك اساسي في تكوشيني پیوست بکه رولا خواهی پاراستنه لیست پیوست کر رولا خواهی خبره خستن کرنه لیست پیوست کر ارکا پاراستنه و آخی گرته سر ملا خواه یعنی جنجی بشه کی وینه جبو انها یعنی آستنگی کوچه دبن و نقاشین کوچه بون هفدیتنین کوچه بون جالی حکومت دم کیوا تی گوتن کود ارتش دا جبر کو جنینه نابجن جی خبر اما ام جوید بجن يعني اتفاقك تشيبو اف اتفاق تاني لسر جنسك زايندك انجي كسيمك نهات كرن يعني بيدوي هيكو اواد بر چاورا بي درباس كرن وكا جنجي وكا يبهجيجي البت از دخازم في بالبكشينم سر يعني درو جوادا د سوري دا بيوست جن وكا مگوت گارانتي كرنا ما في جنه د دستوري ده هبه ام تكوشينا بدن ابنوی کرن هیزا پاراستن جوی نیو بمینه و تمام در نکوی پیش یعنی یک جا آستنگیان اوشته ارتشی دا جنینه نابجن جی خواب بگره یعنی ام جی براستی آستنگیه که وسا مزن نابینن که جن چما دا ارتشی دا جی خانه گره یعنی جی وکه یه پجه ام ده هرم خودا وکه روژاوا ده منطقه خودا یا پجی هبونا خود به خواب پارزه یعنی دبی که هنک حساسیت حکومت آسوری حساسیت جی هبن اموان حساسیتانا جی ددن برچاوله وکه یا پجی به رنگ هیزا خواه به رنگ کتله کی دکاره ده هرم خود خواب پارزه که وکه نها جی نها به سالان 15 سال عمره و شورشه چه بو یه پجه نه لتواهی سوری بو به فیزیکی نه لتواهی جهانی بو نه لتواهی روجلاتا ناوین بو اما رول و ارکا یه پجه یک و دای سر ملی خواج بو پاراستنا جواک و جنه اف هشمندی اف ذهنیت لتواهی جهانی بلاو بو لروجلاتا ناوین برنگه که یکسر باندور خود آوا کرد و ده سوریه دا جی لسر تواهی جنان براستی باندور دا آوا کرد یعنی چانده که کته لمال خواب جی ده بیت خواب پاریزه یعنی امدما و ده نرخین نیه پجه هیزه که چکدار بچک تنینینه اساس یه پجه
یک هیزا خواهی خبری خستن کرن یک جی هیزا پاراستن جخار وک فلسفه جیانه دید و یعنی اف گر اساس آرمان جخاکو جنک لکودره دبه گرک خب پارزه ده جدسکفتی خدا بگره جچاندا خدا بگره حتی ایرشا لسر بدن لسر فیزیکا تی کرن وی چاوا خب پارزه یه پجی چاندک وسه داوا کرن جبر وی جینها یک جه آستنگی اویش ده ارتشی ده جنین نابه جن هبه ام جی براستی آستنگی کی پر مزن نابینن کو ام ده جی خانه گر یعنی ام به رنگی نقاش کن کو ام ده هرم خدا دکارن وکه لیوایی کی خسر جی و دکارن ببین باشه کی لیوایی هیجی نه اگر او نبه او آستنگی چید که وکه باشه کی خسر جی دکارن خبری خستم بکن طبعا اف گفتگوه ما داین استاندن ما دوام دکن به داوی نبونم یعنی مثلا یک جه داخازن حکومت آدم کی او دبه یه پجیجی دکاره ده آسایش ده işte heza ulahiya hundurin da dikari cî xwe bigire elbet em vê yekê dikarin bêjin yani jin di vê beşê de jî hêjmarekî têra xwe heye ku tê de cî bigire em ne li dijî wêne ku jin tê de cî xwe negire yani ama bi hêjmarekî temam hebûna jinan di nava vê hêzê de heye û ev rastî dikarin rol jî bilîzin ama weke artêş yan jî weke hebûna ya pejê parastin yani di civaka me de rawabûna wê em dikarin bêjin di astekî jûr de hatî qebûl kirin ev civak vê hêzê rewa dibîne weke beşek weke perçeyekî civakbûna weke perçeyekî xwe dibîne a parastinê ji bo wê di vê manê de elbette ji vir û pê de jî yani yek ji tekuşînên me herî mezin wê ev bê li beramber pergala desthilatdar li beramber çanda şiddet aku li ser jinan tê meşandin elbet bi hêza ye pejêra hemû jin ketin ferqa zanista xwe li ku dibe bila bibe pêwîstiya wê bi xwe avakirinê bi xwe parastinê heye yani eva xandekarek jî bê eva dayîkek bê jî eva di malekê da bê di gundekî da bê di herêmekî da bê li bajarê xwe bê yani heta ku bê îstiqrarî hebe heta ku êriş hebin heta ku bi rastî bêedaletî hebe a ku li ser jin tê meşandin ew jin dibe bizane bê xwe biparêze êdî em sed salekî wek sed sala bîst û yekê de jiyan dikin ev sed sal bi rastî erka her kesî ye hemû kesê ku civakê de jiyan dike yani erkekî xwezayî ku xwe biparêze yani dema em behsa parastinê dikin em behsa tenê çek şixulandinê nakin yani em jî weke hêz tenê hêzekî êçek rakirin û êçek dema hat xwastin me ew jî kir ji bo parastina vê welatî ji bo parastina vê axê me çek rakir me parastina vê axê kir me parastina vê civakî kir yani em bi vê bawerin eger statûya ya pejê an jinan bê qebûl kirin em bawerin ji bo hemû jinên rojhilata navîn ji bo hemû jinên cîhanê eva destkeftiyeke bi rastî ev zirarê nade pergala Sûriyanû qebûlkirin an jî statûya ya pejê qebûlkirin tam tersî em wisa lê dinirin yani wê rengê Sûriyê temam bike ji artêşa wê ji civaka wê ji pergala wê em dijbertiya wê nakin yani ji bo wê di vê manê de bi rastî hebûna jin qebûlkirina jin mafê jin di nav destûrê de rojeva herî esasiye tekuşînê bê wê nabe ku bi rastî tekuşîn nevê kir yani em vê dizanin gelek aqil zihniyetên hişk ê desthilatdar ê mêr yani di sed sala bîst û yek tenê de ne ji berê wê heta niha neqebûlkirinek heye ama êdî ev sed salekî wisa ye ku jin ketî ferqa zayenda xwe ketî ferqa hebûna xwe ketî ferqa xwebûna xwe ketî ferqa xwe ku yani beşekî esasî vê civakbûnê ye qebûlkirina statûya ya pejê jî esas garantîkirina hemû jinan e
يعني ما ديت دشورش دا اف 15 سالن قالك جن يكو بري خدان نافرة فيه بجي هبون جنين انترناسيونال جنين بياني جنين عرب كرد براستي همو آلیه جهانی و جنان به هجماره کی کم بجی اما بری خدان وی کی چما پیوستی جن به سر که او جی سر کتبو زانبه خواب پارزی با عقل خواه به زمان خواه به چاند خواه تو خواب پارزی یعنی جبوی ام دکارن وی بجن یعنی یه پجی چاندک بو صدا آوا کر چاندکی کتب جن لکو بده به خواب پارزی جبوه یعنی امو ساله دنرن 100 ساله 21 100 ساله گوهارتن و گوهارتنه البته هر تشت وکه ساله درباس بوی و نمشی وکه 10 ساله درباس بوی جوی نمشی ام جوی را جوکرین کبراستی دناو اف گوهارتن و گوهارتنه کو چه دبنده ام خب گوهرینن بلکه به همان ناو نبه بلکه به همان اسلوب به همان شواز جی نبه اما ده انجام ده جبو کت جواک خب پارزی آخا خب پارزی پیدوی های کو ده و آرمان جخوا دوام بکی وجبوه ام باورن قبول کرنا و یکی و به صدم کو ده سوریه دا جی همو جواک سوری جی براستی به رنگ کی کو پیشی خواب بینه پیش روز خواب بینه و آوا بکی و درکه بی پیش جبوه ام دوی آلی دا چه آستنگی نابینن کو اگر یه پجیوه که هیزا جن پارستنه یعنی ده هرم خدا خواب پارزی و جواکی بپارزی ذاتن دما پیویست ناکه و پیویست نکر براستی ام نبون عاشق چک شغلاندنه نهاجی نبارم نه جواکا سوری نه جواکا کردی نه آرو جوا کسی کوشر دخوازی تنه لی پیدویت تا بپارستنه هیا اگر به استقراری هبه اگر ایرشین لسر بدنات لسر هشمندیت هبن نممکنه تبیجی از بی پاراستن بمینم یعنی یک جبیوان پاراستن هری اساسی توی عقلی و ذهنیت الجمع خو قزنج بکی او چی نبه چک به کار آنین چی نبه چک کار آنین چی یعنی جبوه یعنی ام بچه آوایی به قبول کرنا یا پجه نتیمانه کو و هر شر هبه تام ترسی قبول کرنا ستاتویا یا پجه و آرامی و استقرار چه بکی و رنگبونه چه بکی براستی و جنان ده به هست تبلی و پرگاله بکی یعنی دوی معنی دا یک جه آرمان جمعه یه هری اساس ام براستی با دست کفتینا به رنگ کی جرنگان بپاریز میراثی که کو همو جنان جه باور کریه اف میراث یک جه برنامه می اساس کو ام بپاریزند و به رنگ کی کتله دبه به رنگ کی ده هرم خدا خو پاراستند به و ام دناف داین استاندنا دانه کو براستی لسر شکل کی لهفدو بکن کو اف جن هبوناوی به رنگ کی فرمی گرکه به پاراست و اف ما فکی زیده نای خواستم اساس خودی درکتنا میراث 15 سال 13 سالیه در باس بویه داخواست جوه تیکرن یعنی لسر و بنگهه یعنی یک جه آرمانج یک جه هدف می اساس اوه اگر ایرو یعنی او بو 10 روز زیده تر حمله کنگراس دار هاتی دست بکرن ام همیه پجینه خودی لیه پجی در کون اف جواک بشه کی خود بینه یعنی و براستی یعنی از بدل راحتیه کی مازن دکارم و بیجم یه پجی دناو جواک خدا روات قبول کرد جبوكو رواتي قبول كرن اساس اف جواك اف جن بشكي اساسي خود بينن يعني نها قالك خبات د اطار انتجراسيون ده تاني قاش كرن يعني انتجراسيون تي معناه كو امي تشاو بهفدورا بجين كردك بمافخه بيكاتي دن بمافخه هر كس بمافخه جرك هبونا خا تمثيل خا سوريا نودا ببينه يعني كسك نايجي يكي دن ناقر اما بهفدورا تشاو بجين للسروي اساسي تكوشينك تيكر داين استاندن تيكر يعني جبوه دوي معنى دا البت
يعني جبو ماجي يك جه هدف هري مزن اوكو جن د سوريا دا دبي ما في بي غارانتي كرن و شورشا روجاوا اساس شورشا جن دما تي گوتن نچيروكه کو ام هر روز به جهب دورا دبیجن براستی جنان رنگ خدا دیار کرن دوی پرگاله دا همو سازیان دا هبونا خدا دیار کرن و اف جواک قبول کرو مشیا لسر وی بنگهه ام به باورن براستی وی پیشروجا سوریا نو اگر وی بی پاراستن دبی وانا همو بین دیتن بتایبتی ما فی جن یکو دستوری دا بی گارانتی کرن اساس تی مانا گارانتی کرنا پیشروجا تواهی سوریه